Assalamu alaikum, pozdrav drage moje. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u Nihadinu kuhinju. Danas pripremam suhe kolačiće, keksiće, kako već, u obliku sladoleda. Pripremam za jednog dječaka koji voli te moje keksiće. Nana je nudila da mu ona napravila, on kaže, no Nana, Nihada ima tajni sastojak. Tako da sam ja odlučila da ga iznenadim sa keksićima koji imaju tajni sastojak. Uglavnom, za ove keksiće nam treba 3 jaja, 250 ml mlijeka, 300 ml ulja, 500 g šećera i 1200 g, to je kilogram i 200 g brašna. Treba vam jedan prašak i jedan vanilin šećer. To je što se tiče tijesta. Za ukrašavanje, za icing nam treba 300 g šećera u prahu, 50 ml mlijeka, jedna kašika soka od limuna, ove mrvice šarene za ukrašavanje, koji hoćete, ja ću, imam više vrsta, pa ću našarat mu da ima raznih keksića. Uglavnom, prvo što trebamo je izmuciti jaja. Za ovo vam ne treba mikser. Ovo možete kašikom, viljuškom. 300 ml ulja. Malo sam promiješam. Svaki sastojak kad dodajete pomalo promiješajte da se to sve sjedini. 250 ml mlijeka. 200 g šećera. Prašak za pecivo i vanilin šećer. Ok, ovdje imam, kako sam rekla, 1200 g, to je kilogram i 200 g brašna. Ali neću dodati sve, dodat ću oko 1 kg. Ovi 200 ću naknadno dodavati pomalo koliko treba. Sad neću više koristiti kašiku, sad ću rukom. Preostalo brašno ću ovako pomalo dodavati. I tijesto pribacivati od ozgo prema gore, da ne previše ga sad mijesiti, nego da kupi ovo brašno, da oblikujemo tijesto. Kod mene je otišlo svi 1200 g. Tijesto je spremno. Vidite, ne lijepi se. Sad ćemo gustinom posut podlogu na kojoj ćemo razvijati. Pošto ima puno tijesta, na dijelove ću ovako, neću sve odjednom. Rastanite rukama koliko možete. Sad ću prekriti sve papirom. I prijeći oklagijom samo eto da poravnam. Sad ću prijeći ovom oklagijom samo da ostane šara. Da malo dekorišemo. Sjecite sladolede. To je sjecite tijesto da dobijete sladolede. Sad ćemo ovo tijesto između pokupiti, primiješati pa ćemo ponovo razviti u potrebi za kolačiće. Su vam keksići danke, lijepe se. Evo ovako možete sa ovom lopaticom za kolače prenositi. Evo vidite. Peću je na 180 stepeni 12 minuta. Zato što su tanke, nema potrebe više. Znači samo eto da se malo zasuše. I to je to, znači 180 stepeni 12 minuta. I druga tura je spremna. Sad ćemo pripremati icing za kolačiće. To jest onaj bijeli dio od ozgu ukrašavanje. Imamo, kako sam rekla,
su ovi šareni mrvice, sa njima ćemo ukrašavati. Uglavnom za icing vam treba 300 grama šećera u prahu, treba 50 ml mlijeka, jedna kaška soka od limuna i ove šarene mrvice tu po vašoj želji. U posudu za mućenje stavit ćete šećer u prahu, 50 ml hladnog mlijeka i jedna kaška soka od limuna. Sve izmutite ovo sad. Prvo ovako malo promiješajte da ne praši okolo šećer u prahu. To. Da znate da kako šarate keksiće sa icingom, tako i pospajte mrvicama jer se brzo suši. Tako da se mogu zalijepiti, da se uspiju zalijepiti te mrvice na njega. Evo vidite. Icing je u vrećici za šlag. Sad ću prorezati ovdje i šarat kolačiće. Da vidite, kolači su, ajmo reći, već suhi, ovaj icing. Možda za pola sata mogu i početi pakovati. Jednostavno, stvarno, 300 grama šećera u prahu, 50 ml hladnog mlijeka i jedna kaška soka od limuna. To je to. Dobro izmiksate, napunite vrećicu za šlag, prorežete malo na vrhu i ukrašavate. Po vašoj želji šarate, evo vidite kod mene.